30 сентябр филмсози маъруфи тоҷик Борис Кимёгаров 100 сола шуд. Дар 58 соли умраш ӯ аз як омӯзгори қатории забони тоҷикӣ дар мактаби дар Сталинобод ба як коргардони маъруф табдил шуд ва исмашро дар таърихи синамо дарҷ кард. вале поёни умраш фоҷиаомез шуд ва ӯ натавонист орзуи деринааш бардоштани филме дар бораи фирдавсӣ ки осори ӯ шоҳномаи безаволашро Кимёгаров ба таври достон ба ҷаҳониён тақдим кард бубардорад. шахсияти Борис Алексеевич Кимёгаров ҳамсанг ё ҳамвазни шахсиятҳои хеле маъруфу тавонои Тоҷикистон буд. мисли Турсунзода, мисли Бобоҷон Ғафуров ва шахсиятҳое ки ин давлата дар солҳои шӯравӣ ин ҷумҳуриро сохтанд. воқеан вақте ки ба Тоҷикистон омаданд ва мешавад гуфт ки синамои тоҷика раҳбарӣ карданд. театр кушода мешавад, киностудияно хеле барпо карда мешавад дар Тоҷикистон. баъд Борис Алексеевич ҳаминҷа ба худашон хоҳиши худашон кати мебиёянд. забона бисёр нағз медонистанд, урфу одатҳоя. барои ма масалан ҷолиб буд ки иқадар ошиқи масалан Тоҷикистон мешавад ва иқадар ошиқи мавзӯъҳои адабиёти мо мешавад ки масалан тамоми умри худша масалан инҷа сипарӣ кард ва тамоми масалан умрша вобаста ба ҳамон мавзӯъҳо бачид ва дар ҳамаи диёри мо хок шид. Наверное, мечта каждого художника, будь он режиссером театра, режиссером кино, наверное, бы посвятил бы всю свою жизнь над созданием или спектакля, или фильма по этому величайшему произведению нашей литературы. Tu jangovar, ammo zani begumon bidoni chi az jang bahri zamon manamsan. Manam modar. Injo badon rasidam ki با رستمی پهلوان پوری من نجنگ کرد. تو دیر آمدی. آن در این پشتی تو با رستم با رزم سهرابیت. Борис Кимёгаров дар 39 солагӣ саргузашти рӯдакиро дар филми қисмати шоир бар асоси асари Сотим Улуғзода бардошт ва ин филм соли баъд барандаи ҷоизаи уқоби тилло, ҷоизаи ҷашнвораи филмҳои Осиёву Африқо дар Қоҳира шуд. муваффақияти ин достон гӯё муваффақияти филмҳои баъдии ӯро бар асоси асарҳои шоҳнома таъмин кард. соли 1961 филми Ливои оҳангар бардошта шуд ва ин филм гӯё ливои ҳунари худи Кимёгаров гашт, чун дар 15 соли баъдаш достони Рустаму Суҳроб, достони Сиёвуш пайдо шуд ва исми Борис Кимёгаровро ба унвони коргардони филмҳои таърихӣ ва ҳамосӣ дарҷ кард. вақте ки ба шоҳнома рӯ овардан воқеан симои Рустам ва дигар шахсиятҳои асотирию таърихии мо як чеҳраи ҳамонзамона ва инзамонаи тоҷик шуд ва ҳуввияти моро ба мо тақдим карданд, ба мо муаррифӣ карданд ки тоҷикон чӣ гуна халқу миллат аст. ин хеле муҳим аст. корро аз имрӯз сар кунед. бале кова. ба ҷои каланд шамшеру синон. имрӯз сандонам мушт намехӯрад. коваи оҳангар имрӯз гӯри писарашро мекобад. бигзор ман низ бо ту биравам, падар. Как-то я спросила папу, ну почему опять классика? Но в процессе разговора я поняла, что это уход от ложной действительности. Гениальность Фердауси в том, что, показывая страшные события междоусобных войн, когда
жизнь была абсолютно обесценена, он увидел в человеке стремление к миру, к добру, к любви. И это покорило Кимёгарова, потому что он сам стремился к миру, к любви, к всеобщему благоденствию, ведь он был романтиком. Фильм «Сказание о Рустаме» и Рустам Сухрам – это плод десятилетней работы нашего большого коллектива. Это наш большой долг и большой экзамен перед зрителем. Ибо поэма Абул Касима Фердауси – это величайший литературный произведение гениального поэта Абул Касима Фердауси, который знает весь мир. Кимёгаров пеш به ایدئولوژی چکه اهمیت میداد. اگر فیلماش نکنین همش سیاسی بود. در سیاست کمیته مرکزی تاجیکستان در فیلم درباره پخته کابل نرشینی چی بچه هم خیلی مسئله رو میکرد. بعد دید که اینا اونقدر نتیجه نمیدن. بعد همین کاوا هنگر که سر شد فهمید که این چیزهای تاریخی بهتر است که ما امروز نشان دهیم آدمای تماشاگران ما. از این سر شد که کاوه آهنگر و یکی نقد گذشت و سر کرد داستان رستم، دو سری گمانم بود. بعد رستم سهراب، سیاوش. یک عباره بود که میگفتن این فیلم ها با اندازه و حجم و از نظر فنی و اجرایش تکنیکی و نمیدونم استفاده وسایل هایی که در همون سالا رایج بودن، وسایل های فیلم برداری، تکنیکای فیلم برداری، در همون حجم و اندازه ما تا هنوز فیلم نساختیم. این فیلم 4 سال نوار گرفته شد. بعد گفتن که اکنون من میخواهم درباره خود فردوسی فیلم مونم. این آخرین فیلم باید بود باشه تاریخ فردوسی، خود فردوسی از چی سر کرد فردوسی این کتاب شاهنامه رو و چطور تمام شد. در این فیلم باید بود ارخیو استفاده شود، فیلم هم کاوه آهنگر و هم داستان رستم و هم سیاوش داشته. اگر این فیلم سر میکنه نیم فیلم ممکن گفت تیار است. سناری که نوشته بود کیمёгаров خودش میفهمید. روسا میگن подстрочный، مابین خطا یک چیز است که آدم ننوشته شده است اما میدونه چی است. اما نه دولت نه طاهر صبیرов مثلا اینا سنار نفهمیدن و جرأت نکردن که ما میگیریم و هم خیلی موند. наздикону ҳамкорони Борис Кимёгаров мегӯянд оғози солҳои 70 ҳамон даврае ки Кимёгаров саргарми бардоштани филмҳояш бар асоси асарҳои шоҳнома банд буд, дар ҳукумати шӯравӣ моҷарое бархост. худи Кимёгаров ва аъзои тимашро дар азхудкунии пулҳо гӯё дар азхудкунии пулҳо гунаҳгор карданд, як бахши аз ҳамкоронашро ҳабс карданд, худи Кимёгаровро як рӯз боздошт карда бозпурсӣ карданд. ӯро бо кӯмаки мирзо турсунзода, давлатхудоназаров ва дигарҳо озод карданд, вале ҳамаи ин моҷароҳо дар саломатии ӯ бетаъсир намонд. ва соли 1979 вақте ӯ барои як ҷарроҳии бисёр соддае ба табибон муроҷиат кард, дар зери теғи табиб аз ҳуш рафт ва дигар ба худ наомад. бо ҳамин даргузашт. баъд Борис Алексеевич камтар бемор шудам, баъд тафтишҳо сар шуд, хаякнун замонаҳо дигар шудан гирифт. бузургиашон кати ин одама таги по кардан. Ҳамин хел лаҳза омад ки уруси мегӯянд ки всем было дозволено говорить мерзкие слова. доктора гуфтанд каме вазнат бояд кам кунӣ барои ҷарроҳӣ. барои як моҳ ҳам касалхонаи правительство мегуфтанд унҷо хоб карда буд ки пеш аз ҷарроҳӣ ина набояд буд наркоз қади беҳуш кунанд, ина бояд буд меса анестезия кунанд ва осонтар бидор мешуд.
اما اونجا که بدن سوست است نفس کشیدن نتوانسته است اینجا کشیده شده است فشار آورده است ممکن این دکترها میگفت یک دکتر دیگر پرسیدم گفت ممکن این باشه که اینا کشیدن لوحی ها زور که ندارد حرکت نکرده است اما حیف کنه این آدم وقتی به استعداد زود گم کردیم در این منطقه در اومدن آرامگاه مرکزی این منطقه همه آدمای شناخته توجیک شاعر پروفسور همه آدمای نمایان اینجا همه دفن شدگی این محله یا همه وقت تحت نظارت آرامگاه های همه وقت تازه و آزادن شخصیت های شناخته به حد زیاد میان چون که شخصیت بزرگی هم خودش هم بود شاگرداش مهمانو میان соли 90 вақте фазои тоҷикистонро бӯи нооромӣ пахш кард яка фарзанди Борис Кимёгаров Ливои Кимёгарова духтарашро гирифту ба Исроил кӯч баст. баъд аз 30 сол ӯ мегӯяд ки агар падараш он замон зинда мебуд ҳеҷ гоҳ тоҷикистонро тарк намекард чунки ошиқи тоҷикистон ва синамо буд. Когда я думаю о папе, я вспоминаю слова писателя Мураками, что профессия изначально должна быть актом любви, а не браком по расчету. И мне кажется, что вся жизнь моего отца это был невероятный акт любви к искусству кино. Сейчас у нас карантин, и мы не сможем собраться все вместе. Но когда это все закончится, мы, конечно, соберемся и отметим папин юбилей. А 30 сентября, в день папиного дня рождения, я обязательно посмотрю фильм, мой любимый фильм «Сказание Сиявуши». Ну, я думаю, что вот так я отмечу папин день рождения и папин юбилей.